Samaliete nguru Rogers Motuli ongera tianga kireji nyumba chuburalia mbia mona sana so guntalira litukeliria Ramis bono mambia service yane litangani ntagete kwira libageli wakira media yeito nambia mona asiga singia mwakora yokubekira abarayi baito liberera igoro ye financial bill yalinge kumiga umwananchi bobe sana. Na inde ingire libageli ngakira abana baitu the young generation JZ asika asingia mwakolete usume serikali yeito mpaka igachakora na maene ebiri yeye telibiri ingia gucha sabantu ne president yeito ndaite kwira libageli mwakira nambia mono finally asogo tegerera ebirero by'abantu na inde igoro ekere na ruche president yalingo kwana eke maene na wanaru chalingo kuwana una abarayi mostly abachumbe baito mba mu misiridi bakamotebye gintike ngwetakire iyo etalenge mba motebetike maene decision yengi yakolete yesterday no ko beke biria yunse iyo boniga ya letro molembe akesinse yitike garanko yalenge na ndibona ndagite gusaba abarayi baito going forward abantu nabo bacholete abarayi mwende guchigo gotokorere gas utaragenda gwaka kura tali yaibwe kukwire birengere byao bichi waka chikura kwagenda ekere kwa igure amauni y'abantu na aroko genda wakolera parliament like financial bill yeye neli ya 2023 onye ndimu ategereta abantu utange financial bill yeteti nande utangulibirere ndijeti asense yeito nagenda Botswana igora naira on Tuesday agarense yeito yalinge koya there was a financial bill yachete in parliament in Botswana awananchi wakakana mbataite financial bill yeyo na baye yeretigwe segiyetarwa ni Botswana igo nainde tugusaba bachumbe baito engakiba kogenda siko bagenda basomege intekemo nandi talirasi mogenda aligenda Botswana gaiga mororena na ngiye kibakolete financial bill ya abantu bakanga na serikali iganjira no nyabantu bangire ekagwe ekategerera ekabaigo egintu nani gote yabarayi baito taliye kirenga kimutaito gukora ebintu taxes mo comment sometimes reduce expenditure. We have so many expenditure tugukora seji serikali yeito birane necessary ekemo kiabone president kubugulia ndege ya over 200 million kogenda America. That's a lot of expenditure. Renovation ya state house, a lot of money. Renovation ya resident, ya deputy president, a lot of money. So tigatu tokole within our means. Korua singa kie ya elire ekera maandamano alinge koba abantu nabangote abawo ODM abu abantu abune tribe gete lakini bono generation ya chire kurugu Gen Z tebu ati boundaries tebu ati tribalism, they are simply Kenyans. So going forward tiga leaders baito baisaransa n'abantu aba bacholete mugu uchekera ky'abantu kera tukuri gikura cyoka totegerere aigendo kole unabana inji tukugutuma okole gasi egente koko genda gwateba twagote bikoreke kwama kogenda ni president yantebe twanda twakoraiga gende ingelo cywanjirana bondi gatwamanyire uno mwana inchi mbabwate voices and the new generation yajire agency ele generation egoja kogenda se bitabu ikagera kende nkiyo kiana gokoreka na uneke kurugese twakanyore to possible going forward they have sent a message na ende ntu abawoni ntu abatebya tukabate birie nembe gende ngiye se birie kya bwenda weta nyoene ekemo gyo speak yango genda ise nina gya chire sega bono tigatu move forward na ende tuje tuliyeri now togenda back to 2023 birie area bado netunyanya asset. Majina mimi naitwa Rogers Motuli Ongera na chukua ifusa kuambia our president William Samoei Ruto kwa good decision ambayo alichukua siku ya jana kufutilia mbali ile bill ya 2024 finance bill ambayo ilikuwa inanyanyasa
watu vibaya sana, na nataka kumwambia kwenda mbele, lazima asikise maoni ya wananchi kutoka kwa ground. Hata our deputy president for the last miezi mitatu imepita alikuwa anaambia wachumbe pamoja na rais wetu, tafadhali sikisa ground, na wako msikisa. So siku ya Jumanne wananchi walichukua jukumu, wakaenda kutetea haki yao kule bungeni. Kitu ya kuhuzunisha sana ni ile wakati watu wanaenda parliament. Parliament ni ya watu wote. Si kuona hacha kwa nini askari walikuwa wanashoot watoto wetu ambao walikuwa wanaenda kwa nyumba yao ya parliament ili kujitetea. So wakati watu wanajitetea, tunaomba serikali au askari wetu sana sana pia tunawatetea, kwa sababu pia nyinyi mumenyanyaswa mbaya sana. So mkiona mtu anatetea, kazi yako ni kuweka usalama kwa huyo mtu ambaye anaandamana, sio kumutwanga marisasi. So hata nyinyi najua sasa mumeona the young generation sio mchezo.